Welcome to the Leading Site News. Kardom, the Leading Site News ng Kelangan Verabang Puabang Pidal Hansami, Kardom ng Cipiglo, Kardom. The Leading Site News aber taket han pon jebang nilisang pihevaliti supi. Tang tenon bir tang ton pen lang pon ikhursina. Epiphany Catholic amondoli Arta Ningkan ko kechok. Nilip constituency kaparlo Chukihola Samsan Paris Arlo. Sarthe tokbi arong along Epiphany Catholic amondoli Arta Ningkan ko kechok sirup mumang mate serval jubli telon pon. Laso amai pi along di Diocese Bishop Paul Matikat si aluhisar po aman pen cetong dun. Alang liphan donri along pen intum arni si jubli amen pen ki sompon along eta pangkir pondon. Parkli kangkir kechok kijir resek anta alang lipensi cepai. Kardom kardi tang at pen Epiphany amondoli arat atum kachop hapon kithe kiting doan abhan taman peng chipi pon se karbi poho oglang pong karbi choy hong thorai hui pen archopon. Laan chota kalilang di Diocese a Bishop Paul Matikat abhan ke gopi sangtum ta pajerdun. Monduli arat atum sai ke claim ke chipiduk heglong si ke chetong dun arat doan ta ke rokarcho alam thesi chethan pon. Kardom kardi amaya hudlun jir doan kilun ta Saint Peter unit atu pensi lun ponsi arna mapan ke rokarcho ase ang tong pe lup an. Kado kawe bangsuri si sose ke kroya rara tumche tong tumsi jubli ke talon along ardi pidu. Kado kawe asai tang pen ke choki jun mate ke chetong dun ara doan aphan ke chopi jun ponsi jubli ke talon ang kungrip pon. Lebang so manduli sengjo pen ikan ikoirapo ket kechok asengkan nalifan dengan kecindukji intina kecindukji. Arnian, nalifan, nang kardom pen, nang kaldipen, nang kero pen, nang karchopen, ne pedotek ka, ne petaktek ka. Labang so kardom, labang so kardiki, munsining pierna, munsining porna, nang lilapen karjong kang tirpen, kapang rirapabang, kapang lunrapabang, nilitmahem po Jesus Christ, amit pensi, nanchuning riro, nanchuning laklo. Amen. Kibarang dengpi, pray drop. Ang dengso, prehini li prehini lapen prethoan anke hempu Moses apan pulo nei sing athak pen nang chumapan him nang petopiko ani wanta ratatum ani si chodor chit a Korin sorapan kol pito kaprang pito pen pakorhi isia korin ang ding piket ang ding so pretropen ikoy raisian Ilitun hirjumi kilong i aharlung ke free sabi aparman le kilong i kalima. Jangan itu malom pedona. John kita ka benta kini kantir penta porhi. Keseng akam keklaim matum apan ninchebinon dapen laso amandoli kecha kejanji apan kechepedukatum urisratun do ala nisamiyatun do dapen alal tumalong kecerap kecetodun akit
number 9. Akimiya Ben. Manpeng dah kiti lo kata, manpeng ang bongpen. Tangte, puthok johang poning tu, ini tempat Paris lalu Arna makam iklan kecil. Ini tum karbiara nama manpeng kiti nailo bisa pakai hai. We call it Upi Sangtung, a traditional way of greeting. Adun tu manpeng kiti nai karbia kohota karbak jia pansi chulingri iglo. Lapen tu dutulang, dat niliku Epiphany Catholic amondoli pen.